Dolazi tramvaj, ne vidim broj, moram pitati ljudi koji je to broj, ne možeš pogoditi visinu stepenica. Hoću natočiti vode u čaši, uzmimo, ja kraj čaše, ne mogu procijeniti. Onda ne mogu daljinu do predmeta bilo kakvih, isto procijeniti, ne možete jednostavno. Razmišljam se malo, ne mogu ja više tako čekati, niti živjeti. Zagorčan vam je život, ne možete znati. Nema drugoga rješenja, nažalost, ne možete vi to maknuti bez operacije, ne može. Ja sam operirao sada u 3. mjesecu i jedno i drugo oko. Nakon operacije dođem doma na večer prije masti, skinem to pa ja vidim bolje nego ovo oko sada. Bez naočala, bez ičega. I onda sam znao da je to uspjelo sve skupa i da bude dobro. Ko može, neka si priušti, nek mu pomognu njegovi, neka kažu da je to pol života vam je to. Kad ne vidite, ovisite, strašno ste ovisni o drugima. Moja je žena tu, u ovom poliklinici, kod doktorice Eric, operirala jedno i drugo oko. Ona je njoj laknulo, rekla da se kao da se ponovo rodila, ono je ulijeva povjerenje. Kod njih kad razgovarate, ja sam nakon njezinog razgovora potpuno odlučio da, nemam što čekati. Ako vjerujete, nemate što. Pregled. Naši ljudi se ne daju pregledati. Knjigu će micati simo, tamo, s ove strane, od susjeda će posud da pročita. Nije to tako teško danas. To je sasma nešto drugo. Nekada to se šivalo. Danas se ne šiva, danas nema ništa. Danas je to elegantno. A sad da baš čovjek nego osjeti, pa mora malo osjetiti nešto. To je lokalna anestezija, mora malo, ali to je podnošljivo sve. Nije to ništa strašno, šta drugo. Da se ne boje i da idu. Neću vas nagovarati, da ću vam reći, da shvatite da nema drugoga rješenja. Nažalost, ne možete vi to maknuti bez operacije. Ne može.